Nós tomamos nota que anteera Jaranson, por meio de março, contratista e eigenlijk subcontratista na a comissário assim ruim op diferente parte de bouw. E nós também can rond de Jamars acabou a situação de bouw e nós constatamos que tem hopi tiki gente trabalhando, certo Jamars, 28 de fevereiro. 1 de março nós reparamos na comissário assim opruiming, mas não explica acabou hoje. E nós comissário se pergunta de viajar na soja que está passando. Ainda nós não recebemos contexto oficial que está passando, porque nós sabemos que tem uma disputa entre o dono do gebouw, a soja, e o main contractor OHL. E o main contractor é subcontratista no caso, ou põe trabalho a hora que não. Nós não sabemos largo, sabe bem dura, mas obviamente isso tem consequência para nós como hospital. A maneira de mencionar é que a verbouwing tem delay, hopi largo acaba, e para nós isso é hopi fastidioso, porque nós temos isto em que nós está primeiro a colocar aqui para a luna, e se acaso tem delay a hora que não, isso significa que nós temos menos cama, para os pacientes para a komende luna não que bem, então isso aquilo por significa para nós que nós eigenlijk para o paciente de Aruba é hobby malo, porque basicamente que nós não temos capacidade para mirar tudo gente. Pero é sabe um problema que nós já está andando, é um problema que está andando fora de 2019 e cada ano soga junto com o contratista aqui tem problema, nunca não havia uma solução para o qual trata o problema que está andando. Wel, não por papi namens soja é contrato, não tem contrato com o outro, de soja como dono de gebouw tem contrato com o hoofdaannemer OHL para construir e verbouwen o hospital. Verdade, no passado tem houve delays going on. Isso significa, obviamente, consequência para nós, que uma terceira parte que está operacional o hospital, que nós não temos hoofdingang ainda. Nós tornamos ainda tá metade de jeito lá, outra metade falta. Nós estamos dentro em 2 pisos que está praticamente quase full lá, par de luna falta para nós abrir não. E nessa hora que nós estamos mirando para nós mudar, nós estamos aqui a suceder. É muito fastidioso para nós entregar uma parte de nosso recovery. Eigenlijk mirando que nós vamos abrir oorspronkelijk april, nós sabemos que nós vamos entregar uma parte de isso significa entregamento significa que nós vamos menos OK para uma temporada. E guardando isso em abre, uma vez piso 4 abre, nós vamos recovery e nós vamos draaien elkaar para volle gang. Mas é um problema entre outro partido que afeta nós como operador do hospital. Ja, ik denk wat heel belangrijk is, wat mijn collega Greg ook net zei, aangaf, is dat het een problematische situatie is eigenlijk voor de patiënten en voor de bevolking van Aruba. Wij weten officieel nog niet helemaal wat er aan de hand is. Maar wat we natuurlijk wel zien is dat, mijn collega ook al zei, dat de onderaannemers hun spullen opruimen. En dat de bouw op dit moment stilstaat. En we hebben al een langere tijd een tekort aan bedden. En we hebben al een langere tijd een behoorlijke druk op onze zorg. Omdat we steeds meer toeristen krijgen. En die worden ook niet altijd allemaal even gezond. Dus die worden ook af en toe opgenomen in het ziekenhuis. Dus die moeten we ook verzorgen. Dus wat wij merken is dat we gewoon een enorme druk hebben om mensen te kunnen opereren, om mensen op te nemen en dat dus heel lastig is. En ik maak me dus heel erg zorgen, samen met heel veel medewerkers, hoe lang deze periode gaat duren. En ik hoop dat in dit geval SOGA er heel snel uit gaat komen met OHL. En wij willen vandaag in ieder geval ook nog met het land Aruba zitten, zodat wij proberen samen met het land Aruba om SOGA te ondersteunen en SOGA ook te motiveren om zo snel mogelijk klaar te gaan komen met de bouw. Maar dat dit dramatisch is voor ons allemaal, terwijl dat we het ziekenhuis zo goed aan het neerzetten zijn, zodat we het ziekenhuis veel beter aan neerzetten op het gebied van kwaliteit, de uitbreiding van zorg, positionering in de regio, is dit heel vervelend dat dit overkomt. En ik hoop dat we dan ook allemaal hier zo min mogelijk last van gaan hebben.